Yesu nashimwe cyane abakunzi b'urukundo gatatu TV. Ndabaramukije mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana. Ndabaramukije mwese abantu bose muriko murashaka kuzaja mu bwami bw'Imana. Ndabaramukije. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakaribishije kwisheni urukundo gatatu TV kugira ngo muze mwumviriza ubutumwa bwiza bubohora imitima. Karibu mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi ubutumwa ndakuzaniye mwene data, nje kukubwira ko Imana iri seriye, ntago izahagarika kuburira umugeni wayo kugeza igihe cya gihe namwe muzi twese tuzi gishitse, kandi icyo gihe kiregereje. Yamara mwene data, nureke kwica amatwi, reka kwica amatwi. Yamara nukore ibyo Imana irimwo irashaka ko wewe ukora. Yamara Imana ni wewe irimwo irashaka. Yamara wewe ni wewe uriko urashakwa n'Imana, kandi izakurondeza urushinge, uzaja mu mwobo izagusangayo. Uje munsi y'igitanda igusangeyo, uje hejuru ku nzu igusangeyo. Izatuma amabuye, itume ibiti, itume icyarico cyose kizayumvira kuja kukurondera. Wewe rero icyo nakubwira ni wumve ijwi ry'Imana rivugira mu bakozi b'Imana. Ijambo ry'umunsi riri muri Yuda igice ca mbere ku murongo wa 6. Yuda igice ca mbere ku murongo wa 6. Reka ndakubwire mwene data, ibyo byose uhugiyemwo biriko birakubesha. Yamara wibuke ko hano mw'isi ntago ari wanyu. Nkaba nshatse kwibutsa n'abantu bari mu bihugu byo hanze. Wewe uzi ko uri mu bihugu byo hanze, ntago washitse mu ijuru. Ntago washitse mu ijuru. Urugendo ruracakomeje. Urugendo ruracakomeje. Reka kwicara ngo urenze akaguru ku kandi, kubera ko urugendo nturarurangiza. Yamara reka kwivanga n'iby'isi, ahubwo nushake Imana. Nushake Imana kugira ngo ntuzurimbuke. Ntubone bino byose, amamodoka, amazu, ubuzi muriko murakora. Oya, umviriza, ntibigushuke, kubera ko ibyo ngibyo umwanya n'umwanya wabisiga ukagenda aho wakoreye. Reka ndakwibutse, buri muntu azaja aho yakoreye, ntago azaja aho atakoreye. Niba wagumye ukumantaza umutima, uzagenda aho uzaba wakoreye. Ariko niba woroheje umutima ukareka ijambo rikinjira maze ugacukora ibyo ijambo riko rirakubwira, uzagenda naho nyene aho uzaba wakoreye. Yamara umwami Yesu araje vuba kugira ngo azamure ishengero. Mwene data, birababaje cyane kuzabona wewe usigaye kandi witwaza Bibiliya. Birababaje cyane kuzabona wewe usigaye kandi witwa kuri umuririmbyi. Birababaje cyane kuzabona wewe usigaye kandi witwa kuri umuvugabutumwa. Birababaje cyane kuzabona wewe usigaye
witwa kuri pasiteri, bishopu, reperezanta, apotre. Birababaje. Yamara icyo cyubahiro ufite ntikikubeshe, ahubwo kora ibyo Imana irimo irashaka gukora. Imana niyaza gukubita izakubita itababarira. Izakubita itababarira. Mwene data nkunda, ndakugira inama. Rondera uhoraho bigishoboka kwabona. Umwambaze akiri hafi. Ureke ibyaha byawe. Uburi n'ugutwi niyumve icyo umwuka abwira ishengero. Dusenge Imana. Uwera Mana ya Isiraheli, ndi imbere yawe data. Ndakwinginze ugire neza abantu bawe. Mana, ngiye gukora umurimo wawe data wa twese. Ndakwingize data, undungikire umwuka wera kugira ngo data wa twese nasame na wavuge. Ndirukanye imyuka yose mibi yamvangira mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka ugire neza abantu bawe, ubarungikire umwuka wera kugira ngo abasomarure byinshi. Urakoze Yesu Kristo, nta yindi Mana iri hatari wowe. Mwamuraje, uraje Yesu. Uruwiteka habwa icyubahiro. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze data, ijuru imanuka maze rinkikuze. Haleluya. Data wa twese, genda mu mitima y'abantu maze uyifungure kugira ngo ijambo ryinjire. Sabye nizeye kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Mwene data nkunda, uzi imyaka umaze yonyine, iyo usigaje ntayo uzi. Kandi ndakubwire, umwanya uzi n'uwo nguwo ugezemo, ariko uzakurikira cyangwa se uza gukurikira ntawe uzi. Icyo nakubwira cyo, ukwiye gutunganya ibidatunganije biri muri wewe. Niwanga kumva, uzaja mu muriro. Umwami Yesu yaritanze aja gupfa kubera wewe, ariko wewe urimo uratesha agaciro ariya maraso ya Kristo. Umwami Yesu ntago azaceceka kubera ko agifite umugeni. Umwami Yesu arafite umugeni akiri mu busambanyi. Umwami Yesu arafite umugeni akiri mu businzi. Umwami Yesu arafite umugeni akiri mu kwikinisha. Umwami Yesu arafite umugeni ari mu butinganyi. Abo ngabo rero nibo ari mwarakurura ahamagara kugira ngo aze gutora umugeni. Mwene data, mwabo bageni barashobora kuba nawe urimo, ariko ukaguma wica amatwi. Niwaguma wica amatwi, Imana izaguta mu muriro. Dusome ijambo ry'Imana. Nje kukubwira ko Yesu Kristo ari seriye, ari serious, ntarimwe arafinata, kandi uzakwanga kumva azatabwa mu muriro. Nje kubasomera inkuru y'abamarayika bavuye mu bukuru bwabo, Imana ikabashyiraho iminyororo, ikanabashyira n'ahantu hatabona, bazahaguma ibihe byose. We mwana w'umuntu wiyita iki? Imana yafashe abamarayika ikabashyira mu minyororo, ikabajana ahantu hatabona. Wewe mwana w'umuntu uguma ukumantaza umutima ugira ngo Imana izagushirahe. Imana ivuga ko umuriro, ikiyaga cyaka umuriro,
kandi Imana yarirahiye ko itazongera kurimbuza abantu mwuzure, izabata mu muriro. Dusome ijambo ry'Imana. N'abamarayika batagumye mu bukuru bwabo, ariko bataye ahantu habo, ibarindira kuzocigwa kw'iteka ryo ku munsi uhambaye. Bari mu minyororo idashira no mu mwiza. Uwo munsi uhambaye nawe urakurindiriye. Uwo munsi uhambaye mwene data nawe urakurindiriye. Aba n'abamarayika b'Imana bakoze iby'Imana idakeneye. Imana ibashira mu nyororo, bari mu mwiza, bari mu mwiza, ari abamarayika b'Imana. Niyo mpamvu ndakubwiye nti Imana iri seriye, Imana iri siriyesi. Umuntu wese adashaka kumva izamuterera mu kiyaga caka umuriro, izamuterera mu kiyaga caka umuriro. Kandi ndababwire, nta mbabazi ziriho. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Iryo ni ijambo ry'Imana riri mu Byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 15. Mwene data, reka gukomantaza umutima. Ni wewe uri murabwirwa. Yamara uri mu rushengero uri mu byaha, yamara uri mu rushengero wikinisha. Abasore n'abakobwa muri ko murikinisha ngo ntabwo narinzi ko ari icyaha. Reka ndakubwire, shitani yafashe amaso yawe arayahumya, n'ubwenge bwawe arabucurika, ku buryo ibintu byose bibi bitanezereza Imana ubikora uvuga ko wewe mbese uvuga ko utaruzi ko ari ibyaha, kandi uzi ko ari ibyaha. Wewe ubwawe uzi ko ari ibyaha, ariko ugaca utangira kuvuga ngo ntabyo waruzi ko ari ibyaha. Kwikinisha ukabikora ukavuga ngo ntiwaruzi ko ari ibyaha. Yamara ndakubwire, ibyo byose uri murakora bizakugaruka. Abantu muri ko murishushanya n'iby'iki gihe ngo nuko mwageze ahantu, ngo nuko mwageze ahantu mbese hagize iki hateye imbere, mugaca mutangira gutera imbere nkaho mbese mugaca mwishushanya n'ibyaho ngaho. Uko umuntu asa nawe akaba ari gusa, uko bitwara akaba ari ko mwitwara. Ese ni kubera iki mudashaka kwitwara nk'uko ijuru rishaka ko mwitwara? Ni kubera iki mushaka gutegekwa n'abisi, mugategekwa n'ibyisi, mugategekwa n'imibiri yanyu? Ni kubera iki mudashaka ko Imana yabaremye ko ibategeka? Ni kubera iki mudashaka ko Imana yabaremye kibategeka? Ko muri ko murakunda ko isi bategeka, ibakontorora, n'umubiri ukabakontorora, mbese n'ibyisi bikabanyoha, bikababoha, mukanabyemerera ko bibaboha, bikabashirako imigozi amaguru n'amaboko n'umutwe bikababoha, kandi mukanabyemera ko bibaboha. Ariko Umwami Yesu ntabwo ushaka ko akubohora, kandi ari warakwipfuriza ineza. Iby'isi ntabwo biriko biragushakaho ineza, biriko birashaka kukurimbura. Mwene data nshuti uri muranyumviriza, woshaka wava mwizo ngeso mbi zawe. Abantu batahura banywa inzoga ubu mbese bashitse ahantu mbese bidegembya, buri muntu asigaye anywa mbese izashoboye kunywa. Yewe ndakwibutse,
urugendo ruracakomeje, urugendo ruracakomeje. Nimuhindukire muve mu byaha. Ubu mbese abakobwa n'abagore bambara amakariso kuri pisine bakagenda kabisa koga kurya umusenyi, udukareso n'udusutiya kuri pisine, kandi wamureba ukabona ko ari wa wundi uzi ni n'umukristo, ni n'umuririmbyi. Ubu abaririmbyi baririmba banywa n'inzoga, inzoga bene data. Abaririmbyi baririmba banyoye n'inzoga. Reka ndakubwire uzakwicuza, uzakwigarura byarangiye kera. Nyuma y'urupfu nta kwihana, niwamara gupfa nta kwihana. Reka ndakubwire ukumbure wumve ukuruguture ayo matwi yawe, wumve ukuri uve mu byaha. Mureke kugenda nk'uko ab'isi bashaka ko mugenda, mureke kwifata nk'ab'isi, mureke gusa nk'ab'isi. Mbese mwakwemeye gusa nk'ab'ijuru? Mwakwemeye mugasa nk'ab'ijuru? Mwakwemeye mugasa naho muri ko muraja? Ese wowe nimba wemeye gusa nk'ab'isi, wumva ugishaka gusa nk'ab'ijuru? Hatugikeneye. Yamara ukwiye kubikenera hakiri kare, ukwiye kubikenera hakiri kare. Umwanya n'umwanya urashobora gupfa, umwanya n'umwanya. Reka ndakubwira, umwanya n'umwanya urashobora gupfa. Buriya ndiko ndakuburira kandi ndiko ndaguhanurira, washaka uziba amatwi yawe. Ni washaka uziba amatwi yawe, buriya ndiko ndaguhanurira. Umwanya n'umwanya urashobora gusimba umuhanda gato ugakubitana n'imodoka cyangwa se imoto, ari shitani arimwe arayidrivinga. Ugakubitana na shitani arimwe aratwaza imodoka akagusyonyora, maze ugacutahira hahandi wakoreye. Mwene data ndakwinginze, rokora ubugingo bwawe hakiri kare. Ndakubwiza ukuri, niwamara gukubitwa na shitani arimwe aratwara imodoka, feri ya mbere ni hahandi uzaba wakoreye, ni hahandi uzaba wakoreye. Hahandi haraka mwene data, haraka. Ni ikiyaga caka umuriro, ntago ari iziko uri muracana, ntago ari inkwi uri murashira mu ziko, ntago ari amakara uri kurashira ku mbabura, ntago ariyo. Ntago ari za stofu za kijambere, ntago ari izo mushaho gaze kugira ngo zikore, ntago ari ziriya. Ni ikiyaga caka umuriro, ikiyaga caka umuriro gikubye ibihetangabo 7, gikubye inshuro 7. Ntago ari y'amazi ashushe mu cumba mw'ubugari, ntago ari cyayi muhozahoza, ntago ari cyayikoma muhozahoza. Yewe ntago uzawuhoza ngo wemere, uwo muriro ntuzawuhoza ngo wemere mwene data, kubera ko ntago azaba ari wewe uzaba wawucanye. Nyene kuwucana ni wari mwarakuburira ati va mu byaha ntuzatererwe mw'uwo muriro. Bene data, inyigisho zipfuye ubu ni nyinshi, kandi benshi barimo baraziyoboka. Ntabwo bashaka kumva inyigisho nyakuri, ahubwo barimo barumva inyigisho
zo kubagumiza mu isi. Imana iguhaye umubiri munini urabyibushe mu gihe gitoya, Imana ikugize kuba muto kandi, Imana iguhaye amafaranga nuyakire, Imana iguhaye abana, Imana ijanye kure abana bawe bagiye kwiga mu bihugu byo hanze, Imana iguhaye modoka, inzu, iguhaye passport, iguhaye visa, ibyo byose mbese izo ni inyigisho zipfuye, ntago ari inyigisho nzima. Imana yo mu ijuru irimo irashaka ko wewe wihana, kubera ko ibyo by'isi reka kubyirukira nta kamaro, ngo nimushake ubwami bw'Imana, ngo no gukiranuka, ngo ibindi byose bizaza nk'inyongera. Ni kubera ikuri murashaka iby'isi, hagushaka ubwami bw'Imana, hagushaka ubwami bw'Imana. Mbese kuronkaho ibyo bari kubaraguhanurira hanyuma ukabura ijuru, wowe uzize iki? Wowe uzize iki ko ufite umunoho w'iby'isi, kandi uwo munoho wawe uzagutwara ikuzimu? Wavuye mu by'isi ugashaka umwami Yesu kateze ibiganza. Umwami Yesu ateze ibiganza, ariko wewe uri kuragira uku, uri kurapfunya, mbese uri kurapfunya ibiganza byawe, ntushaka kurekura ngo Imana ikwakire, ikubera umuvyeyi. Mbese ko muri ko muranga umuvyeyi wanyu yabacunguye amaraso y'igiciro, mwebwe mushaka kwibera ibirara, mushaka kwibera ibirara, ibirara bidakeneye gutaha iwabo, ibirara bidashobora kwemera umuvyeyi. Mwebwe mwemeye kuba ibirara kabisa. Yamara uwo muvyeyi muriko murareba nk'incimbwa ihaze, hazagera igihe mumushaka nawe ntaba kibakeneye. Ati byararangiye. Uzagenda uvuga uti papa mbabarira, ati byararangiye, kubera ko kiya gihe utarava mu mubiri cyari igihe cyo kwihana, cyari igihe cyo kugaruka ku Mana, cyari igihe cyo kumvira Imana, ariko warakomantaje umutima, ukora ibyo ushatse kandi ukora n'ibyo isi ikeneye. Mwene data, niwamara kuva mu mubiri, igihe cyo kwihana kizaba cyarangiye, Sinzi igituma rero mwebwe muriko murashaka kurimbuka, sinzi igituma muriko murashaka kurimbuka, yamara muriyanga. Iyo yaba wikunda, uba wumva iby'ijambo rikubwira, ugahindukira ukava mu byaha. Yamara wewe uri umwansi w'ubugingo bwawe, uri kuriyanga. Yamara ndakubwire, uzababazwa ibihe bidashira, ibihe bidafite n'iherezo. Uzababazwa ibihe bidafite iherezo nk'abo bamarayika. Abamarayika bazababazwa ibihe bitazigira bishira, bitazigira bigira iherezo. N'umwana w'umuntu yafashe amatwi akayaziba mw'ibiti, nawe nibyo arindiriye. Imana yo mu ijuru ntako itariki iragira, ariko mwebwe imitima yanyu irimo irirukira mu by'isi. Nta by'ijuru mukeneye, muriko murashaka iby'isi. Umuhanuzi kanaka Imana yavuze ngo iki? Ese wabanje kwihana, wakuyeho ibyo byaha bikuruta, reka kwirukanka mu bahanuzi uja kubabaza ibyo Imana yavuze ngo iki? Ese wakwihana ugashaka ubugingo budashira? Kiza ubugingo bwawe kurimbuka, ko urimo urashaka kububohera mu muriro. Yamara umenya ko
uwo mubiri wambaye ni kizu cyonyene. Niba utabizi reka ndabikubwira. Niba utabizi reka ndabikubwira. Uwo mubiri wambaye ni kizu cyonyine. Umuntu ari ndani mu mubiri. Ndakubwire rero, ariko uko umubiri uzaba wakoze, niwo wa muntu azahanirwa. Ibyo uyu mubiri uzaba wakoze, ubusambanyi, ubujura, ububeshi, uburyarya, ibyo uyu mubiri uzaba wakoze, uriya muntu w'imbere uzaguma wandura ufyikira. Kandi uriya muntu w'imbere niwe azatererwa muri Gehonomu. Uwo mubiri wambaye ntabwo uzaja muri Gehonomu, kandi uwo mubiri wambaye ntabwo ari uzaja mu ijuru. Uwo mubiri nivu kizasigara mu isi gikumbagara. Yewe nta urazi ukuntu iyo umuntu apfuye ukuntu acamira. Iyo umuntu apfuye ukuntu acamira arahinduka kabundi muntu. Kubera iki ahinduka? Nuko wa muntu yari ndani aba yamuvuyemo, yavuye mu ico kibiri. Rero uwo mubiri wambaye urimo urakosha, urimo uragutuma kuja kunywa inzoga, urimo uragutuma kuja gusambana, urimo uragutuma kuja kwiba, urimo uragutuma kuja kubesha kugira ngo uronke ibyo urya, urimo uragutuma mbese gukora ibyaha bitandukanye. Ariko yamara nubwo uri kuragutuma ibyo byose ntago muzajana, uzasigara mu isi. Nawe rero ugende wotswe, kutazapfa uzakotswa, wotswe urire. Ntawe uzagukura muri wa muriro, muri cya kiyaga cyaka umuriro, muri wa muriro wacanywe n'Imana ishobora byose, isumba byose. Nta numwe afite kuzawikuramo, kandi ntawe uzagirirwa imbabazi niyamara kujamo. Niyamara kuva mu uyu mubiri akagenda hariya, yewe nta mahirwe yo kugaruka ufite ngo ugaruke wihane. Bizaba byarangiye. Yamani nimuhindukire ndababwira ubutumwa bwiza bwo kwihana, mugaca mugira iki? Na video nshizeho ntimuyirebe. Reka ndakubwira Imana yo mu ijuru yambwiye ngo nsemerere mburire abantu bayo. Ntabwo nzaceceka kukubwira. Ubyirengagize, uyirebe ukubita ishoti n'akazi kawe. Icyo nzi cyo nuko uwanga kumva azakumva niyagera hariya ikuzimu mu muriro. Reka ndakubwire mwene data, ndibuka igihe nari mpumirije, hanyuma canderekwa ndaja mwiyerekwa. Guhumiriza gusa, gufunga amaso, canja mwiyerekwa. Mbona isi, yewe wa muntu uri kuranyumvira, iyi si byishijemo. Imana yagufungura amaso ukareba mu isi y'umwuka ukuntu hameze. Buriya amaso yawe arafunze, ariko Imana yagufungura ukareba ukuntu bimeze. Icyo gihe nagiye mwiyerekwa, mbona isi yisatuyemo kabiri. Maze kubona isi yisatuyemo kabiri, mbona hagati mwisi kwera yari isadutsemo kabiri, mbonamo hagati. Mbega umuriro ugurumana. Nakuboneye uwo muriro mwene data. Wewe utinya umuriro wicaniye, ariko ugatinyuka umuriro w'Imana uzabamwe ibihe byawe byose. Dusenge Imana.
dusenge Imana. Buri muntu nahindukire ndakubwire ko umwami Yesu aje, araje. Noneho nubwo yatinda gato, wewe urupfura kujeho. Atinze gato urupfura kubitsa. Reka ndakugira inama rero, nushake Kristo bigishoboka, igihe cyawe cyo kuva mu mubiri kitaragera, buri uri kuraburika. Kandi ubu n'ubuhanuzi uwoshaka yakumva igihe kiriko kiregereza. Uri kuraburirwa wewe, uriko uraburirwa wewe uri muranyumviriza. Ni wihane uve mu byaha kugira ngo uzabeho. Ni wihane uve mu byaha kugira ngo ntuzurimbuke. Dusenge Imana. Umuntu wese yumva ashaka kwihana, inumero zanjye ziri aho ngaho. Munyandikire kuri WhatsApp, musigama audio cyangwa se musigama message, kuko nabandi banyandikira ama audio cyangwa se bakanyandikira ama message. Ngewe hari abantu banyandikira, nge nakira abantu kuri WhatsApp. Ababa mu bihugu bitandukanye, baranyandikira bashaka kwihana. Rero nukunyandikira tugasenga kugira ngo Imana yo mu ijuru ikweze mwene data, ngo nimwaturiranira ibyaha byanyu. Dusenge Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakweretse abantu bawe bashaka kwihana. Mana ndakwinginze, Shetani ntabafata imitima. Mwami Yesu ndakwinginze, dore ubwami bwawe buraje. Mwami Yesu uraje gutora umugeni. Mwami Yesu bandanya weza abantu bawe, Uwiteka. Mwami Yesu abageni ubwo umusarura buri mwanya. Hariho n'abandi ugiye gusarura vuba, hariho n'abandi usaruye ubu ngubu, hariho n'abandi uri busarure mu masaha aza no mu minota n'amasegonda aza. Mana waremye ijuru n'isi, niweze abantu bawe. Ndakwinginze Data, ugire neza abantu bawe maze ubane nabo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dore ndabibye urubuto, Mwami Yesu uvomera ni wowe kandi umeza ni wowe. Urakoze Yesu, sabye nize kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Umwami Yesu nabane namwe mu izina rya Yesu Kristo.